ama message anyereza ama message telefone tuyizane telefone yanje nyizane nuneta none si umuntu abari mu biki kanje namubwiye ngo gitafi cyane rero urabe ubujuja akora iyo asinze sha nibwo amamagara sha wakigwari wagiye umamagara uri muzima ngende ikiko rwanda uzasubira kunyamagara ntabwo nakushidu ujye umamagara uri muzima kupiti nuzo bibona ndayawo inda yurayizi mukubita bibone amafaranga makunda byavance bitana muzamutera inda iki kigwari gibari bakiroze gutera inda wa amafaranga n'ibishoboka umutima mwiza sibyo aya mahera nari nayakobokeye ugomba kuyishura wamaye amafaranga ngo gutera inda umva njewe imana ya umva hari utunwa twawe nzi subiza bureke na utunwa twawe nzi ugomba kunyishura mbere nta bora yawe nzi urumva amahera yanje uyu mukobwa cyo ndiye umva bivuga ejo ndambwiye ngo yarambwiye ngo arankunda cyane arambwiye ngo nzamuye bogisa yanjye ngo ajye yishyira ku musego umva ngo bogisa ngo bogisa ngo ajye yinokiriza njye ujya kwinukira bogisa njyewe ugiye ujya kwinukira bogisa njyewe ako bogisa yawe urinda utangura kwivugishwa inshinzi ni wowe inshinzi ni wa G TAFF inshinzi ni wowe ndi nagushaka kunereta ubundi ikintu cy'ikigabo kivuga ibigambo nagushobora kunereta nibishoboka icyo cyo ndajye wakakani ese mbanze mbibarize ubundi gukunda ni icyaha gukunda si urankunda kubera iki ureke nyene niba je naritoye nkakunda G TAFF simvuze ko ntamukunze je naramukunze amafaranga ibihumbi 200 wamaye rero mbwira hari wabimereye ubwa ngo ngutere inda iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda koko cyangwa se guca inyuma Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose amahoherano ubutegano uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima akoresha imbaraga z'abakurambere fasha wowe urwara igifu impyiko diabete kuri mihango guca imyeyo ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye kandi aho waba ari hose aragufasha muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero ikona kuri screen yawe yes reka ngusuze kandi kwifurize ibihe byiza wakoze subscribe wanakunze Manzi na Innocente TV nawe utari wakwinjira hano muri iyi mbaga nyamwinshi y'abantu badukurikira ndizera ko ugiye kubikora kano kanya this is our next episode turi kumwe na nishinzi inshinzi ni wowe ariko bwiye kuri inshinzi uraba kutangiye kumenyera mva nkubwiza kuri G TAFF nundi munsi Jesse nkunda gasuza kandi amukubita kino kintu ndagukubita ariko hari umukozi apana inshinzi mu mararu ariko hawari ubwese gato uyu numumara mahane nagaro mu mararu nagari mu mara mahane ndagukubita ndakuduhaba nk'igitera ibyo nta nubwo ndakuduhaba nubizi ndakudeduhana ndakuduhaba ndanaku wera tetware banesa ndamo kumubobe nagusasa ubwo ndafata n'ubwo bwanjye ngende mukire heye akubwonko bw'ibicungi mana ubundi yengo ufite nizi mu mararu wowe wigize umuganga nataburiye wambaye nabinene ufite byo gwa abarwayi yewe na n'urutanda ufite bwo gutwara abarwayi na wowe ngurambaga wowe ufise iki ngiye ufite toro ufise iki nyene ndikubaza yo witora raba ukuntu ungana ukuntu meze umutwe ufise wa
wowe umutwe wawe ni tete vide ni watermelon nawe ufise inanasi inanasi rata Murundi akuba umva nutangiye kwizanishwa ngo mu mararungu ngaragukunda ngo nibiki mva sheri una mukobwa uyu ejo undi yaramamagaye ndi mana we G TAFF nabeshye G TAFF bureke iki napfuye ikintu kimwe mu mararo wowe mu gihe utarambuta nakora kijuju cyagiye hara mu ikambi yacu urumva haji mahama muri kumva neza arangije baramutamika banamika icyariko isumbaze amamagara ariko araribwa mu nda cyane gose murumva arangije ngo mu mararungu ngo ndikumviriza ntameze neza ngo none ngo namahera ufise ngo 12,000 ngo uce ngo yaniza ntiyavuze kumutiza ngo ndamuhereze warabaga ndi binero uri kurahamagara uri murabaza Subira no kumenya uri kwanyihamagara kunyaka amahera wowe niba gato tuganire buretse gato hano gahunda ni gahunda ebyiri urambaga ngubaka umereza amahera yanjye nayo nguha yego urankunda kandi kunkunda kwa nkunda urukundo rwo mwibanga bigera uvuga kuri kaminuza G TAFF ndamukunda bivuge naho mu Rwanda aho kujya ngo nshake wowe nakemera ngashaka nzovu washatse umukarani nzovu nubwo ari akagoryi k'umusaza ariko byokunda kuba yakuba iki kibazo munyamakuru arabwiza ukuri wowe uri ikiro iyo ninga yabivuze ngo mba ninga yabivuze atamba ingurube nayo iravuga ngo kokokosho cyangwa ngo nefu hayi ngo iravuga ngo nefu ni icyenda nefu yego jewe hari ikibazo ncakubaza avuze ngo nzovu nakagorye iryo jambo nzovu ni tete vide nawe winjiyemo usize umugore mu nzu uzamutashye yasize umugore mu nzu baretse ngo nta muntu wambabaje nka mureka tete waje kubenga abagabo 30 mureka tete yaje kubura umugabo rubanda rumuhaka tubira mbabaza narababaye nkunda wanyweye iki narababaye mureka tete kugira ngo abenga abagabo 30 jewe ndashaka kumenya uburyo wowe winjiye yego mu yindi subject cyangwa mu yindi sije yo kwinjirira uyu muvandimwe uyu Murundi please mbishizo njya gukora urujijo uyu mungu ni unereta Teresa arakwima ni unereta ama message anyereza ama message telefone tuyizane telefone anje nyizane ni unereta none si umuntu abari mu biki kanje namubwiye ngo G TAFF cyangwa na urabe ubujuja akora iyasinze sha nibwo amamagara sha wakigwari wagiye umamagara uri muzima ngende ikigo rwanda uzasubira kunyihamagara ngo nakushidu ujye umamagara uri muzima kubiti nuzo bibona wandayawe inda yurayizi mukubiti bibone uzuko wari wakora twe n'umugabo utari papa wawe sone ntago buretse munyamakuru rambabaje giye kura mu cyangwa kana kunyatuye umugore n'umuntu shere ubukoko ngiye kuzahinduka ingoma y'abaporoso kwibarize kavuga ngo ujya ngo n'umugore uranereta ureke kuki yuhuye mu kibazo n'ingorane uhamagara mu mararungu hewe mu maramahane buretse gatoya ngo mamagara mu maramahane wereka je bikubwire none kuki nyene kafise umukenyezi wiwe urumva kuki witora ugatora telefone ugahamagara mu mararungu wa kijuju akari hubera none se wakigwa cy'umukobwa ikijuju ni wewe wowe niba uzi neza ko gukora urujijo niba uzi neza ko ufite umugore buretse gato by'iwanje bimereze wowe uranereta urumva amahera yanjye utayanze navuze abakote takureta akazi n'abakote takureza gabo bagira bwe ibiki imana nimukajye mwiyeme ka G TAFF yega muri kutujijisha twenda jya mu G TAFF njye wose ndawushira si washize n'amasukari hasi G TAFF mukunere twambere ureka nagura guteresa ariko wowe netangandi wowe yabitanga twamuhamagaye wamamagaye
Bwese gato umunyamakuru. Bureke bureke mbanze ngurabure. Bra. Udatuma. Bro. Umva. Ngo nakatarazo zakaza. Bureke ngurabure. G TAFF cyambere. Reka nyine ngiye nkurabura. Ndakurabura. Wowe mu magasa munani z'ijoro mwate. Sibyo iki kigoryi cyitora kinterete. Icare nkurabure bra. Nta makuru ufise. Icare. Woganireta. Naramwanze. Raba hano. Ntarugaruko bimeze. Reka nkurabure man. Reka nkurabure. Isagonde rimwe. Uyu mukobwa yaramamagaje ubundi n'ijoro. Arambwira ngo ngiye ngo ijoro ryose ngo yabuza amahoro. Ngashaka kumuvugisha. Arambwira ngo agapipike karimo karamudi. Nago utsiko bimbwiye wowe. Umva nkubwira. Wandaya. Nutangura kubesha. Jewe. Nubesha. Besha mubiki. Excellent. Ngagapipeshere. Ngagako. Ngende muganga se. Hako ikintu cy'ikigabo kireshye nka. Ngende muganga njewe. Kivuga gutya. Ese nabona muganga najya kuvura ubupipi njewe. Nigaze nkubwira ko ikinyoni cyanjye kiriko Munyama umva. Wowe warambwiye ngo agapipike karimo karakujya. Warambwiye ngo urimo gukora ngo urimo gushaka ibintu by'imiyaga. Ngende kimutizere ngo agapipikanye kariko karandya. Warabimbwiye. Warambwiye mu kwezi. Jita naraguhamagaye. Waramamagaye. Bra. Nigaze nkuhamagaye. Waramamagaye pepe. Waramamagaye. Nsoma nyine. Nanjye nusoma. Urashaka gufata ubwoko kungufasha. Ejo nagwa afite ubwoko kungufu. Wishaka kunsoma. Bra. Nagwa nsamanyije ubwoko kungufu. Uzongera kusamanyije ubwonko. Uzongera kusamanyije ubwonko wandaya we. Shinze. Nagukubita nanjye. Nje bino bintu bibabimbabaje man. Ese kubera iki Imana abakobwa mu dutora nk'ibijuru. Ngiye kujumwa we ni gutyo ngango agapipika. Reka mvuge yuko nge singi muganga. Reka mvuge ko namutera. Njye dupipisa nje. Niba naguterese ni ngombwa nk'uwo uduceri twanye nje ndaba mu mudesipora. Yujye guhamagara abandi jewe. Yujye guhamagara abandi. Yujye guhamagara abandi. Nasoni ufise. Niyo uhamagara abandi. Ibintu biri serious. Man nje bino bintu babimbabaje umunani nakopera ngamutwe nkawukura. Ngeze muri expiration. Ndimo ndarekepera. Dukore serious things. Akantu kaza ndamumerare ngo ngajewe bande musitari nyagusitara we rwakubanye ugusitara gato ndaramamagaye ngo shiri wanje ngagapipipa karanje wowe mamagara nk'ijoro nkandi wowe ndi kumwe n'umugore wawe kumani wavugisha kuri ubu kubera iki wowe wavugisha umamagara waranze kumbeshyera ndi kumwe n'umugore vugisha ukuri nyene naguzigera urusenya wowe mba nkubwiza ukuri ubundi wowe urambwiye ngo nzagukunde kugaruka ntuzabishobora nundi mustadasura no kumenyera gahunda mfite no kujya nabyo kwijya nkugakunda urumva sinakwisaburutseho nakwitaburica niba nakwitabirika isoni ni wewe ngo ugashaka ko nzanga gutatamura jewe rero sindi muri babiri uzagutatamura mba boss uzashakira handi nawe uri kuri andigenera rasiyo urandabira yaragiye bandigenera rasiyo ngo ngutatamure uzabaze uzahigira handi tetwa yamaye ejo bundi yamaye 200,000 arambwa ngo mutere inda ndamwana nge sinje neza ukuntu bakiroze yamaye 200,000 Njendi desipora. Ayo mafaranga ni mukunyaka. Iki kigwari gibari bakiroze. Jefise umutima mwiza. Sibyo? Aya mahera nari nayakobokeye ugomba kuyishura. Wamaye amafaranga ngo ngutere inda. Urumva? Umva. Njewe Imana ya umva. Hari utunwa twawe nzi subiza break. Na tunwa twawe nzi. Ugomba kunyishura mbere. Nta bora yawe nzi urumva? Amahera yanje. Uyu mukobwa cyo ndiye umva. Bivuga ejo bundi yarambwiye ngo yarambwiye ngo arankunda cyane. Arambwiye ngo zamuye bogisa yanjye ngo ajye yishyira ku musego. Umva ngo bogisa. Ngo bogisa. Ngo ajye yinokireza njye ujya kwinukira bogisa yanjye jewe. Jewe ugiye ujya kwinukira bogisa yanjye jewe. Ako bogisa yawe urinda utangura kwivugishwa inshinzi ni wowe. Inshinzi ni wa Gita. Inshinzi ni wowe. Ndi nagushaka kunereta. Ubundi gute ikintu cy'ikigabo kivuga ibitamba. Nagushobora kunereta. Nibishoboka icyo cyo ndajye wakakaniye. Ese mbanze mbibarize. Ubundi gukunda ni icyaha. Gukunda si. Urankunda kubera iki rero? Ureke nyene. Niba je naritoye nkakunda G TAFF simvuze ko ntamukunze. Je naramukunze. Reka
reka je neza mugabanure sibyo amafaranga ibihumbi 200 wampaye rero mbwira ahantu wabemereye ubwa ngo ngutere inda ayo mahere y'ibihumbi 200 mugabo je ndi beneri yamaye ndi 200 sinzi nimba na 200 arimo yamayemo avase y'ibihumbi 5 hasigara ibihumbi 100,995 yasamye baramuroga aranyitabaza urumva uyishyure wakigorya uri muzima uyishyure muhereza amahere y'ibihumbi 5 ntago ego 5,150 sibyo kuri telefone bankataho urindi jana ryo kuyohereza amahera nshaka ibihumbi 5,250 sibyo kururetse gato oya ko wabaye umuhungu mugenzi wawe bureke mu mateka y'abaye kwisi sobanure neza umwana w'umuhungu ushaka gwa 5,000 njya gutera inda 5,000 ngiye nibishoboka wego ngo kandi yarangoye amarikode telefone yanje ongera amafaranga telefone yanje ifata amajwi nibitangura kuba induru telefone yanje ifisa amajwi ngo yazana urumva no kujya unyamagariswa hari n'igihe G TAFF urumva hari n'igihe yigeze kunywa mu karu nyinshi raba hano hari G TAFF si hari umunsi wanyweye mu karu nyinshi niba ari itabi nako mu karu napana itabi sa bamtaba ngabayagwe urasaza sana kano kanya raba hano nyene sibyo wanyweye mu karu nyinshi uri muri toilette urumva urangije umamagara kuri telefone ariko uyu mukobwa ni kijojo wandaho nje karayi hinga wanje gerawe icazwa hano buretse gato umva gato mukaba ingwe muri toilette mukaba ingwe muri toilette kuko yabanje kuvuga kantu bita itabi nese si itabi se nibiki urumogi n'urugero sibyo simbizi ubundi se reba ibyinyo bihinduka umukara gusa muro buretse gato bureke stop it now you stop it bureke reka tuganire neza bizi sibyo G TAFF mubaze iki kibazo ufitanye na Murundi cyaturutse Murundi nge nuko ambwira ngo buri munsi njya mu nzozi ziwe ngarankonda cyane bura wowe nakubwiye ngo saba Imana niba Imana ikwemereye ko twakundana ugende ubisengera ikanyarira yaranabyishuriye yarabikoze bureke sibyo suko aho Imana yamutegetse amasengesho y'ibyumweru 2 byo kujya je munega amatwi nge nabaseguriye ati gukunda n'icyaje nakoze simbihakana ko G TAFF ntamukunze sibyo yewe urabyo nararutanze sibyo buretse wumve ariko ikosa nakoze mu gukunda ni kufatira ubwangu kwangu ese niba urukundo rwarizanye je nkaze nkabikubwiye ni ngombwa ngafatira najye nyakamahera mwana kanya muri gupfiki muri gupfa amahera aka kanya kino kigoryi ndi ikintu urwa rukundo uvuga wigeze uruma urukundo ubwije birakomera G TAFF yasinze nibwo yibuka mu mararo menye urukundo uburyo rujyoha nibinanga duhamagara na mukeba wanje yigeze kumamagara ndi kumwe na mukeba muri kumva neza noneho mukeba wanje ashaka kuzamura amazuru hejuru ndamubwira ni ndagukubita mukeba wawe ni nderere ziba muvu ziba nawe tetwa ira bouche de menesa tetwa wanshizi we uretse gato uri mukobwa mukajya tuvuze ngo afite mukeba we uraje uvuye ko ufite n'abakazana nge nagukazana ngewe ariko urabizi ko nkukunda basi nwese kucyungunda ukama amafaranga ngewe kuki ngunda ngewe ukama amafaranga urukundo y'amafaranga rubaho ubwo rukundo ariko urabizi ko nkukunda nago buretse gukunda mu buzima bwawe nyene basi mwigeze mukunda ngaho umuntu utarakunza neribuye nari gutera ahubwo bagutera niba genda arakunza ndikumviriza nakosa nakoze warabikoze ahubwo nimba umwigiye maje akakwereka urukundo muhungu ndakwibarize mukure mu buzima bwa mugati jawe sinkukunda ureka kunyihamagarishwa mu ijoro message telefone ndayizana rikode mu ijwi rituje ariko yakunye ntuza komerezaho yasinze ntuza komerezaho umva ariko ngo telefone ngo mu ijwi rituje ese jita sibyo je naraguseguriye je ndakubwira ngo uyu mukobwa ejo bundi yarambwiye ngo tujyane mu masengesho ndabyaga ariko kanyari ansaba ko ahikanyarira nagiye tuzajyana rito mu cyotero ngo bajya ngenge kota njewe ahikanyarira nagiye ngenge kota nanjye maguruke subibone nanjye kota njewe ariko ahikanyarira nagiye ujya kunyetesha nkande nagiye yo
mfise n'amakuru meza uzisaza wisaze ariko tuzobana nge tuzabana nje nawe reka mbashimire cyane mwakoze kandi manga data waba data we barakunkiramo rwose umeze nabi cyane reka mbashimire cyane mwakoze cyane kudukurikira G TAFF umbabarire usorting ikibazo ufitanye na Murundi ibintu bikomeze kugenda neza Murundi mu gihe ikintu kimwe n'ikindi cyo gukora urujijo twavuganye ko nzamutera inda uvugisha ukuri amafaranga asigaye yami mbone kugutera inda mbone kugutera inda wowe shinza wangagiwe ninaza kwiteresha uri umuntu muzima uri umuntu utera inda yame mbere kugira ngo icorero bebe kugira ngo ngoroze ufise iki mbere ufise iki nyene ufise iki nge nago nagutenda for free arebura uzogijya njya gutenda for free mnyishura mbere ufise iki se njewe ufise fisa vibe nundi sukuzana umwana umeze nk'ikigagi uzobireke umutungo ufite ni vibe uzobireke this is uzobireke nyene uzobireke ndabashimiye cyane uzajye kwitesha